Me. Boleh pabantay ko si kayo. Ini ya. Wah, tentu. Tumayoy, balang. Ini. Muntay niya. Me and my jowa. Aligin tayo tan. Ngaw tayo video. Uuwi na Iya. siya. Uuwi na siya. Wah, Ako ba ya? nagkahanap. Sige lang, trending na natan, usutan natan. Sige lang. Gawin tayo. Ngayon lang ba tayo? May umetan. Gram. Ay, lang ba tayo? Pero Ken, tuman, igawan ta kayo i-script. Ay, bagayo. Aliwan untan. Uuwi na siya. Bagong tayo tan. Ah. Oh, talaba na una. May umetan. Gayloy. Tawan. Ugi, lakapan da. Untan tima, kugabay mo. Ay, kalabaitan. Sige. Magano, iba nga ta kayo. Kunya sugawan nyo. Alig yung may script ya bagat ah. Kunya ni. Wah. Me and my son. Wah. Alis na siya. Wah. Iinom na. Wah. Masih bagayo. Walay balak mo nung nalisa mo. Mga patanir ka mo. Sige, salim. Hindi pa. Ta-video la ba ay? Ata na. Sige, sirin. Ulit mo taligan ko. Wah. Me and my son. Wah. Alis na siya. Wah. Ilum na. Wah. Man. Toy. Antay la yung baga ko. Ay, sige pa si Ren. Kisling di pa. Lingo ka dyan. Ah. 1, 2. Magano ha? 1, 2, 3. Sige. Wah. Me and Jason. Wah. Me and my son. Sige, uli. 1, 2, 3. Go. Wah. Me and my son. Wah. Inom na. Ay, alis na. Wah. Ah. Inom na. Wah. Ah. Sargila. Ahon, may talabat. Oo, hindi naman alas rin. Sige pa rin, may isang pa rin. Para sigurado. 1, 2, 3, go. Wah. Ah. Me and Jason. Ay, me and son. Wah. Alis na. Wah. Inom na. Wah. Ang tagawad limayo. Akukot. Wah. Wah, hotdog. Me and my son. Wah. Alis na. Wah. Wah. Inom na. Wah. Oh. Hindi naman alas rin. May Ah, sige si Ren. Sige limang gawa ah. Ah. Magano. Ready la? ay ready la. Ah, sige pa. Wah. Me and my halaman. Wah. Mas inarok ng si Jason. Wah. Kini, alam na tamin banga ko. Sige, papa nung yung lalingon totoo yan. Mas inaro yung tanaman sa siya. Laki na, tagagalong te kalabat. Napipikong kala. O sige, siya susublay. Dirkitan. Wah! Me and my mama. Wah! Pinutor ko rosas na tanaman da. Wah! Doon ka na, kukabay. Oh, supaya tiko na rin.